Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigalo paribata bani panorang sogot nyarion pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon ur nami bamu Tuhan. Bani panorang sogoton mangahap kanami. Bagali pangidupimu apa pakaulongimu ban nami seganjang samingguan. Janah bani panurang sogoton pe bani sihol bukah kanami horja nami sigano pari tongtong do nami mangarap ase kukuh na humbamu matongtong bapa na ipake hanami makorjaon horja nami sigano pari janah hatamu matongtong homa nagabi penjolan ni hapor sayon nami mendepak kon haganup rosi mandalani parguluhan nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapen na siya marian bani panorang sogot nyarion. Regapan siganu paribata sadarion Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022. Tersurat bani buku Pesalmen bindu 10 siah ayat siah nama katahon sonon. Pitordo titah ni Jehovah boy pamalas uhur. Pitah do titah ni Jehovah ipalihar do pangidah. Gatido hita manangar anggo adong ma sada sayembara atap adong perlombaan isobut tene hata SKB. SKB on syarat dan ketentuan berlaku. Totu haganupan do halak ibagas malas niuhur laho mandalan kon rosi maparayak syarat dan ketentuan na berlaku ay tujuan ni aha ase dapotan piala atape boy sebuton ta dapot hadiah nasihol iparayak ang guboy matene targoki syarat dan ketentuan na etap kon laho mendapot kon piala atap hadiah ay. Nah, gari pitah berupa materi atape berupa hatahonon ma barang-barang piala ay petene malas duur halaniaha adong sada pangarapan bani haganup halak anggo boy ihorjahon janah boy ikuti syarat-syarat na berlaku ay tentu bani sada panorang dapat si matongon nadup itawarkon ay atape hadiah nadup isyadiahon ay. Nah, Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sonay do humani marlaku ibagas parguluhan ta sigano pari bahasa totap do nay bata pasirsirkon ahana perlu ibagas parguluhan ta sigano pari tapi merlegan tumang pakon ahana masa atape pakon hadiah nok kanayay anggu hadiah ay syarat dan ketentuan berlaku rado lang haganupan halak gabi parsimada halani stok terbatas atape boydo iha tahun penyelenggara hadiah terbatas hanya untuk sekian halak tapi anggo tawaran haguluhan si sadukah ni dokah ni lang pitah bani halak tertentu tumang itawarkon nebata tapi hubani haganup halak anggo sirsir tene manggulu ibagas titah ni nebata ay mahuma nagabi pangakuan ni perpesalmen marhitihon ni pesalmen 10 siah ayat siah sanggah ihapkon ni sonahan ni bata manramotkon guluh ni sonahan ni bata masarihon guluh ni jana sonahan ni bata mangundingi ia humbani haganup musuh ni apa na paluahkon hosah ni humbani hamatean haganupan ay perpesalmen mangidah ay ma halani pitordo tongon titah ni Jehovah. Artini ay
Bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, bani perpesalmen, langa dong HP ni syarat dan ketentuan berlaku, bani titah ni nebata, halani pitor doai, haganup halak, namardalan rossi, namanggulu ibagas titah ni nebata, jupahan malas ni hurdo humbani nebata, halani ibagas paralanan ni, jupahan malas ni hurdo iya tongtong, jana ibubay nebatado iya, ibagas dalan nasiton. Asya naman bahin malas uhur ni, haganup halak, namardalan ibagas titah ni nebata, ay ma halak na tetap mangidah, bahasa titah ni Jehovah pitordo, langadong tene ibagas titah ni nebata, laho membubay halak hubani nalang madeyar. Tapi doma pasti hubani malas niur dohasa anggo titah ni nebata. Jana titah ni nebata langadong manlanglangi halak na porsaya laho maparayak malas niur. Songon hadiah nok kanayai doma igo kihaganupan ahana doma itu tuhon rado tene halani panorang ni doma lewat atape hadiah ni terbatas, tapi bani halak namardalan ibagas titah ni nebata malas nihur nahumbani nebata lang terbatas tene ay maase anggo sihol hita total jupakan malas nihur ibagas parguluhanta maningon do ibahen hita nagabi onjolan ni malas nihur tatotap ay ma titah ni nebata. Titah ni nebata ay usido ay songon omas barang pirak na malinang tene. Jadi porini PHP ni ibagas hubang anggo omas talardo ay adong do iya cahayani atape taridah do legan iya humbani na legan. Sonay mahomani titah ni nebata bani halak na porsaya songon omas na malinang totap do ay tene na maharga bani jana panunggor ni langsung do pitor mangidah hubani na marcahaya ay atape na marsinar ay na marsinondang ay jana sonay mahomani titah ni nebata bani halak na totap marpangarapan hubani nebata. Titah ni nebata gabi songon sondang atape sinalsal namar sinondang doay ibagas pargulukan ni. Ase porini petongon adong hagulapan atape songon ibagas hagulapan rosi ibagas hubang tapi anggo titah ni nebata bani halak namar pangarapan bani nebata totap do tene titah ni nebata ay marsinalsal jana ipalihar do pangidah ni halak na porsaya. Ase porini petongon halak na porsaya mandopa kon sitaronon mamisalni, mandopa kon hasosakan mamisalni, mandopa kon hasosakan mamisalni, mandopa kon pusok niuhur, tapi anggo totap do tene titah ni nebata na mangguluh ibagas perguluhan ni halak na porsaya titah aido mambahen gabilihar pangidah ni bahasa porini petongon ibagas sitaronon ibagas na mandopa kon parutolon ibagas na mandopa kon hasusahan halak na porsaya boydo tetap mangidah tangan ni nebata na manugunugusi tangan ni nebata na manukol-nukolisi. Ase titah ni nebata ay mahoma na tetap mambahin lihar pangidah ni halak na porsaya bahasa ibalik ni haganupan hasusahan na idupakon ni ibalik ni haganupan hasosakan na idupakon ni dom masirsir malas niuhur na humbani nebata ay maase halak na porsaya sangga ibagas mandopa kon parutulon pe lang anjay gabe galek atap lang anjay mandode iya
halaniaha halani ipalihar titah ni nebatado pangidah ni laho maparayak malas nihur na kumbani nebata. Ase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo sihol lihar pangidahta mandalani guluhta si gano pari sihol tetap ma ibagas malas nihur hita mandalani perguluhanta si gano pari dingat kita ma pitordo titah ni Jehovah jana pitahdo titah ni Jehovah ase bahin hita matongtong titah ni Jehovah nagabe onjolan ni malas ni hurta jana nagabe si pambubai bani perguluhanta anggo domma titah ni Jehovah tongon nagabe panondang ibagas guluhta liharma pangidahta jana saya jupahan malas nihur matongtong kita bani perguluhanta si gano pari. Amen. Martonggo makita. Ajari ham hanami tongtong bapa marhite tondimu nama passing in. Ase ibagas pergulmitor nami si gano pari bani gano perjuangan nami tongtong titahmu inma nagabe harosuh benami halani takas ibotoh kanami pitordo titahmu in janah pitahdo titahmu in namanundangi perguluhan nami rossi nabui pamalas uhur nami agepe mandopakon bagi-bagi ni maholong ibagas perguluhan nami halani bapa pasu-pasu hamma katamu pasu-pasu hamma titahmu pasu-pasu hamma aturanmu nado imamahkon ham huban nami ase jupahan malas niuhur janah gabilihar tongtong hapor sayon nami pikiran nami hahuron nami ibagas na mandalani guluh nami si gano pari. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan na batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon hulong niate ni nebata bapa apa persoran ni tundwe na passing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus selamat marpakansi marlibur pakon keluarga jana selamat menikmati hasadonta persauranta najingis rapakon keluarga tatene bani ujung ni mingguon. Shalom.